Uma umuntu ezokuhlaziyela iphupho, nawe yenza isiqiniseko sokuthi uma umtshela lelo phupho lakho sokuliphuphile, mutshele ukuthi uphuphe ukuthi kwenzeka ukuthi kwaphinde kwenzeka ukuthi. Ungalikhi phezulu iphupho lakho vele uthi uphupha inyoka, ngoba mawuthi uphupha inyoka maningi amathuba ukuthi lowo muntu okuhlaziyela iphupho angakuhlaziyeli ngendlela ekuyiyona, angakuhlaziyeli ngendlela ukuthi ithongo lakho belifike lizokhuluma lo myalezo othile ngenhloso ethile. Uma nje uzovela uthi ngiphupha izinja, kuzoba nzima kumuntu osukufuna ukuthi akuhlaziyele ukuthi izinja uziphuphe ezenzani. Uma ekuhlaziyela uzothi isitha noma kanjani, uzokhumbula ukuthi sake sakuveza nokuthi ukuphupha inyoka. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashayi kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele nginamukele kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa, kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba. Silona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ogqamgqama umsathe ngakane lakha lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Bathi umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Bathi uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo umeke wavula umlomo. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Asikwamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Siyabonga ukuthi usubscribe, nawe ungaka-subscribe siyacela ukuthi usubscribe ukuze yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Namuhla ke bafowethu ngeimpunga yesintu angithandi ukuthi ngideqe kakhulu amagula, kodwa ngiyafisa ukuthi ngisike kwelijikayo okanye ngikhe phezulu ngingakhe enzikeni. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngento ebalekile kakhulu kuona wonke umuntu. Uzokhumbula ukuthi la kwi-channel yethu sake sabalula indaba yokuthi ukuphupha kubalekile kakhulu. Ungaphuphi kuyinto ekufanele ukuthi uzikhathaze ngayo ukuthi wena kungani ungaphuphi. Uma ungaphuphi bese uthola abantu abazokusiza ekutheni ukwazi ukuthi mawulele ebusuku bese uphuphe. Kungani kubalekile ukuthi umuntu nomuntu aphuphe emelele ebusuku? Into eyenza ukuthi umuntu nomuntu kubaleke ukuthi aphuphe emelele ebusuku ingoba abantu abadala mabefika kuwena bekulethela imiyalezo, bafika wena usebuthongweni, bakhulume nawe usebuthongweni ulele. Ingakho kuthiwa amathongo, ingoba bafika usebuthongweni bakutshela izinto ezimhlahlandlela, baphinde bakutshela izinto futhi ezingase zikhinyabeze impilo yakho wena nabomndeni wakho. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi uma ufisa ukuhlaziyelwa iphupho. Uma ufisa kube khona umuntu othile okuhlaziyela iphupho, ngabe mhlawumbe ufuna umuntu othile omaziyo ukuthi uyawahlaziya amaphupho, kungabe mhlawumbe ucela impunga yesintu ukuthi kuhlaziyele iphupho, yini kufanele ukuthi uyenze? Nawe yenza isiqiniseko sokuthi uma umtshela lelo phupho lakho sokuliphuphile, mutshele ukuthi uphuphe ukuthi kwenzeka ukuthi kwaphinde kwenzeka ukuthi. Ungalikhi phezulu iphupho lakho vele uthi uphupha inyoka, ngoba mawuthi uphupha inyoka maningi amathuba ukuthi lowo muntu okuhlaziyela iphupho angakuhlaziyeli ngendlela ekuyiyona, angakuhlaziyeli ngendlela ukuthi ithongo lakho belifike lizokhuluma lo myalezo othile ngenhloso ethile. Kodwa wena manje uma nje uzovela uthi ngiphupha izinja, kuzoba nzima kumuntu osukufuna ukuthi akuhlaziyele ukuthi izinja uziphuphe ezenzani. Uma ekuhlaziyela uzothi isitha noma kanjani, uzokhumbula ukuthi sake sakuveza nokuthi ukuphupha inyoka akuhlali ngaso sonke isikhathi kukhomba isitha, kodwa ukuphupha inyoka kuyenzeka inyoka ivele njengesimo sabantu abadala. Ingakho ke wena kusuke kufanele ukuthi ulichaze kabanzi iphupho lakho uma ufuna umuntu akuhlaziyele ukuthi ngiphuphe inyoka ingihubha, ngiphuphe inyoka ingishaya, ngiphuphe inyoka izigaxe la kumina emahlombe, ngiphuphe inyoka isekhaya, kwase kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi, ukuze sikwazi ukuthola kahle umongo wephupho lakho nomyalezo okhulunywa kuwena ukuthi miyalezo umuntu. Uzokhumbula futhi ukuthi nezinja ngokunjalo kuyenza umuntu uthola ukuthi uphuphe kodwa izinja zemhubha kwesisikhathi zemluma. Kuleso simo esinjalo uma ukuthi izinja ziyahubha kusuke kuyisimo sesitha leso, okanye kusuke ukhona abantu abagadla ngezinto ezifana nezichitho. Uma inja ikulumile leso sichitha basuke bekushaya ngaso sisuke sikwazile ukuthi sifinyelele kuwena okanye singene kuwe. Kodwa uma uzophupha izinja zidlalele nje mhlambe ziphakathi komuzi njalo njalo,
akusona isitha leso futhi akukho umuntu okugadlayo kodwa kuleso simo esinjalo ingoba kusuke lapho izinja zivela njenganabantu abadala izinja ziyavela ngesimo sethongo ingakho kubalekile ukuthi uma ufisa ukuhlaziyelwa iphupho ulichaze kabanzi ukuthi mina ngiphuphe ngisendaweni ethile kwenzeka ukuthi nokuthi hayi ukuthi mawufika nje uzobuza iphupho vele uthi ngiphupha amanzi enzeni amanzi kulowo muntu lo sokumtshela ukuthi uphupha amanzi uthi yena kathini amanzi asebhakedeni asenkomishini angeke nayazi ayikho impendulo ecacile azokunikeza yona ukuze nawe ukwazi ukuthola impendulo ecacile kubalekile ukuthi iphupho lakho nawe ulichaze licace libe sobala kuhle kwanogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuze nencazelo azokunikeza yona kube incazelo ecacile ingakho ke mina ngiyimpunga yesintu ngeke ngingathanda ukuthi umuntu uma ekhuluma iphupho kube ukuthi nje kuphela ulindele impendulo kumina kusuke kufanele ukuthi nami njenganomuntu okufanele ukuthi ngikuhlaziyele ngikubuze ukuthi ubukuphi ngekathi kwenzeka lokho hayi bafowethu kona bengengasho ngathi angifisi ukuthi ngigeqa amagula ngoba angemuki isihloko sethu sanamuhla bekuwukuthi nje asithushisane bafowethu ukuthi uma ufisa ukuhlaziyelwa iphupho lakho lichaze ungalikhi phezulu ungaveli uthi uphupha inyoka ungaveli uthi uphupha izinja ungaveli uthi uphupha amanzi kodwa chaza ukuthi konke lokho kuphuphile ubukwesiphi isimo njengoba ngishilo ke bafowethu ukuthi inhloso yami ukukha phezulu asithembe ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo kubantu bazokwazi ukuthi mabefisa ukuhlaziyelwa amaphupho bese bakwazi ukuthi amaphupho abo bawachaze ngendlela avele ngayo ngoba le ndlela asuke evele ngayo iyona ndlela abantu abadala basuke bekhuluma ngayo nalowo muntu ofisa ukuthi akuhlaziyele iyona ndlela ekusuke kufanele ukuthi akuhlaziyele ngayo ukuthi alandele lento ekade ikhulunywa abantu abadala ekulaleni kwakho ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese niphinde nizitholele futhi nencwadi zayo Impunga Yesintu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks eMaritzburg kulong market eThekwini kuwe street uma kukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngepost uphepho kanjalo noAramex uyasithinta ke kuzona inombolo lezo ozibonayo uma kukuthi ukude nalezi zitolo ukuze sikwazi ukuthi sikuthumelele zona lencwadi siyabonga kakhulu ke bafweni ukuthi nibukele umfanekiso eqoshiwe siyacela ukuthi ke nisabalalisele nakwabanye bese sithi nje impunga washaya kamnandi umoya umoya bomkhoma zwangikhumbuza indaba kamsengiyani washaya kamnandi umoya bomkhoma zwangikhumbuza umthuzwe hlahla somthole sasesibuzo lotshani